Magandang gabi po mga kabayan. Kain na po tayo. Dinner. Ayan. Red rice. May dilis. Korean dilis. Tapos sausawan. Ayan. Dato puti. Pinoy spice. Ano daw? Spiced coconut. Tuba vinegar. Ayan, masarap po siya. May pagkamanghang. At tamang-tama lang sa ulam ganito. Ulam na ganito. So, it's somewhat satisfying. Kulang na lang gulay. Tinamad magluto. So, ganito na lang. Okay. Kain na po tayo. Okay. Sige po. Thank you for watching. Good night, everyone. Bye-bye.